NDC. Yeah, no. Papa so pa wo maso anura JB. Papa bi frame captain. The way I was start to say ye wiki. Wo frɛ yan ye mfa wo na me se nka meda nyame ase se. Ɛya ye frɛ wa memfa. Me ka meda nyame ase. Sakufo do amemu kura me survive ya. Ɛna jo mama membu. Me survive me bi aka. Ye frɛ mo a. Mamo fa. Mo ti wo hwɛ niam we. Ye Galamsey no. Njae. Baby, Galamsey no me se anya den. Njae e wo soro. Yo. Ɛna mo NDC fo no ma hya ase kontokwa. Kojo so na kɔhwɛ said the party for W0rse office yama no kwan no mumbo DC and so cry MC yambuno because omo pa ye bibi ye say MC so say ompene MC so person ye bibi omo so say omo mpene eti NDC fo anka say wa adwo dwabe no ma bewura MC office na ye ntokwa magimi woti jatanum edwa na mono woti osebo anum wudwa enam na wonyim say wo anka say wo ene na mono ni nyina mo ya nam magimi nti me ka kire na ye oya NDC woti sebo anum jatanum ena wudwa otwe na mono ko wagimi nti ewa jatanum na wudwa na mono ode achew se betrane abusuafo me mamu nyina mo akwaba ediba Ghana nsem TV so but mo de so be like video na be subscribe to the channel no turn on notifications say be next time videos of this nature ba osonsa ebitima kabi na so watch the wadwen or comment section wasa say the munim ne femi Mr. President na me wasa me besom na if by chance de me ye ofen apeso boan which are through number na wase no adaroma in sabeka na news today so ya nyina akoso ni beso pounds so now another day I came across a video and I'm watching on social media and it took me barely 4 hours to watch the video over and over again. Now me share video no I decided me for free say politicians are disappointed Ghana mabunu. They be make say when you earn the goodwill of the people and you fail to acknowledge the fact that you've won the goodwill of the people, as a result of that, you have to be so much principled with it, they will rebel at the right time. In Kadia Nebe, I will say, youth of it, like youth or mind bimu, Addo more rebellious politicians, now of a sudden, their wishes and their demands or the thing that they dream that they come to reality are only things of disasters. NDC. Yeah, no. Papa so pa wo maso anura JB. Papa bi frame captain. The way I was start to say ye wiki. Wo frɛ yan ye mfa wo na me se nka meda nyame ase se. Ɛya ye frɛ wa memfa. Me ka meda nyame ase. Sakufo do amemu kura me survive ya. Ɛna jo mama membu. Me survive me bi aka. Ye frɛ mo a. Mamo fa. Mo ti wo hwɛ niam we. Ye Galamsey no. Njae. Baby, Galamsey no me se anya den. Njae e wo soro. Yo. Ɛna mo NDC for no ma hya ase kontokwa. Kojo so na kɔhwɛ said the party for W0rse office yama no kwan no mumbo DC and so cry MC yambuno because omo pa ye bibi ye say MC so say ompene MC so person ye bibi omo so say omo mpene eti NDC fo anka say wa adwo so dwabe no ma bewura MC office na ye ntokwa magimi woti jatanum edwa na mono woti osebo anum wudwa enam mono na wonyim say wo anka say wo ene na mono ni nyina mo ya nam wagimi nti me ka kire na ye oya NDC woti sebo anum jatanum ena wudwa otwe na mono ko wagimi nti ewa jatanum na wudwa na mono ode achew se betra ne tekrema so a wura fi wo ho asuma dwom wagimi nti mo ama wale no kura no wo yire wo ne ye no wa ye ni a wado kwa yetumi tiwutum cause yes it has to be kana senya front door na wo pe ba bi fufuro bi akofa yetumi tiwutum ye mra no wo hodada nanso yetena ho ma akoa bi a wa sese bi o sebe sogum boto a ensu ato aguso eye na bet say shoulder pad ya ye dey call he can tata show. You know, this LGBT thing, you know, and like the president is complicit. I can tell you on authority, the president is complicit. Make ensure you so many for. Make a pram for the ensure the year ko will be fresh and my and na kocha pram and mama sabi ya niame ni na abolo we and ensure the year ko.
Sa kwa se ni tumi se tie. Na onu abegyina wo etintim se sabi ayi awurade nyankopon. Mebo no wo de mo behu. Say nya den omo ntena ba mu forever. Police na edi na chi no one day be free Sam George de me omo free ba bia me se mebo no say we ya mema me nu ne ya chia. Na ye de mebo na papa na no ni na because our boy no. This boy President Mahama any Andrew Solomon no mo koda mpa so. Unim de obeka aye de na Mahama e ka no. Se mo wi afia. Ene yetumi aya ma ya dada ye ni na me na ya sofo ne ye himfu di na NDC fu adada mo. Ebra Mahama be di ade first no turumu asem ye ba yo. E ba ye. Na die na symbol kan he. Symbol. E die na o kan he. O say Enkrofo face day to day, you know, the obi no obi ya wadam de family ho ben that was Sam George. And net to me as Sam George ne ono na ban painting no. Ya be that will say Sam George na de bill be ba e be kire say oba ne oba ntumi nda e na be ma ne be ma ntumi nda. E ya de wo ho dada. O emra ne say untumi. There Sam George e kan say yemia mu na instead of 6 months ya be kwa akodam no yenye ne 3 years. Ma me papa wutie me de enti a ye ntumi ansan sa bill ne say enkwasiafo we di koche mu say miti we na madam for Freddy Hennessy eye nkrofo ni bia na me ma mbeka ntra ban say akwa we ya madam for na ye di ni turu mu a ese me so mo chemeka ho ewo bill na mo de call yi ni mu. That is one of the things that people didn't agree with. Sorry. Bill na ekono mo ye ne de enti a ankono omo de koto court no na me tire mu nne no. For some of you amunim no, one of the main clause we woman say me akwesi apia mete compound house. Ye nipa 17 and ye te compound house. Me nim de asabi sister agi oye woni dem. Na yakochi agi say agi ni oba na eda. Yes, ye te fie ho ni na ye te obi nti ye nim say agi ni oba na eda na ya mekanti yes so ye charge ye nka ho. Ema yes e de 1 month jail sentence. When e be pini sa de no. It breaches on human rights. It breaches human rights. Nenso. Tuminti. Yes, said that friend Sam George. Emani be buko to je. Hey, Radi Yankopon. Honest, I'm your kujata broker. You know, the devil don't like good things. And so they're going to face a lot of challenges. If I be a man of God, then I'm going to make sure that this oil, as I anoint you, you'll be able to do all the job and all the exploit. So by Bakush, Parash, Bra, Pa, you are whole, go and work. Most house of food, there be a higher crown. Sometimes say I'm a rolling say I say move. Sa so fu we ni muntin ka unya rolling se kakra nke ye. When ya so fu a we ni ko gina firing squad there be. Wo pe ayi ni bi ayi we say no mo ka no ayi truck ayi o there be truck kra de nye. Aboso kan ma twoi. Na wa chechere na aboto. Na we chi no fam. Oh my God, so far bayfo. And Crawford will make it as if say, Nana Kufu Addo akosan bi say bi oba no na me se de ya me ya Captain Smart na me betua wo ko na me betua wo kamo ma wie ya nya feda. America for vice president by Ghana. In honor of the relationship America and Ghana say, we decided say yeah the two countries in the flag ebe boom na yeah they are onayen
NDC for tia Captain Kwasi Ampeni ne kase ommeka se Nana Akufo-Addo agiatum adentia Kamala Harris obi anim se president bi akwasoro bi aye wo book bi ya o record wom omo sign book bi Captain Smart bedada Ghana for Onia TV ho say sa de na no mo sign no na ye LGBT na no mo giatum samo kaya afei to make his case believable or some there some say Captain Smart say me say me boa muncho ye Jubilee House no kala o de ye and at said the American citizens of Wonderland for ejidi nana do hey ampo hey fellow Ghanaians hey where Jim yo yate they are osan ye no afei so yemfa NDC ne MPP ne ntonchen nana do na ye man Ujina ye bia no a. Enyina so a abandi besi gina ye nini. What did your constitution no eka. Afei nipa fa hudie. Ena bio. Wo ya ho ye ntem asetena so. Abande bebe. Ena bio so hwe a. We na ye yanko de nanso so. Amanse ni die tire pa. Ne sasu ntina Lincoln University. Enumonyama mo ye so ho be no. Esa yankan LGBT plus wie yenti. Woman farmer no. Kwasia, I don't blame her. I blame the NDC in Kwasia for. NDC in penny for Jimmy. NDC in penny for Muni Munyansa. You are the ones I blame. Now NDC in tears is a Munya special. I'll be honest here. I'm a farmer one example. Say, and penny for be. Me friend mu amon fa no me hia wo hwi o anabisi o me nua ba anabisi o me ka se me nua ba because me maame firstborn e wo 54 years ono ye pe enti wo ye me nua ba pani 2 years ago na ye campaign na me no kasa me twa o interview wa how maame we try interview. Meno na me ne won tam ye fine. Me ba Ghana na ye hia kama me ni nkoto be hia kama ye hia wo ye bisa osika ye bisa aka pre. Ma this ready a me de to wanim na ye ba ko pe. Ene say enye me last born. Ye last born. Me nua ba ketua odi machi. Oko private nursing. Owie school. Na djuma ba ye problem enti se mubetimi aboa no na in case e bia mo fa nurses na se mubetimi di ni din ahim amamia eno pene ma de sre dia me de to wanim manka se me hia post to be manka se me pe abochire bi akọ eno pe ene ma de sre die me de to ma me wanim e free ho me free Ghana eba ha me free wo a wo fa bi me se no message you don't even read. Minim se me frɛ wo asɛm o wadwen ye o se me besrɛ wo me wan so me nsrɛ skada me NDC ni bia de ko amatwefo na afrɛ no ebisa ne sikada nobody me can come out and say chairman frɛ me na o se ohia boa ohia ska nobody not even my senior Kevin Taylor Civil society organization say nobody not even my senior Kevin Taylor so Kevin Taylor achemadieda which of course achemadieda e onu akasa na komemu e na ode chair me mansre no menya sesrefo enti ye fremu na se mo mfa e mamadwe nya mo se ye fremu se ye hia bibi o fefe na efe se me no ntembe kama fefe na efe se ye na ye adwumaden enya ye nko social media for mainstream media for Ghana for the youth devoted themselves and their time eye adwumade boa NDC and esa youth no e dia ade na omonsa aka what have they gotten? Nothing. Can't promise any NDC member say meboa me campaign and as me kasa dia boa NDC. I can't promise. NDC because of musubai with musem what thing with trim what thing why say chin say bare mo de credo atomo panti mo
no problem. Me an also boxer, credo kotokuro pa de dem. When the mountains na mutri munya den. Na mo no matamfo. Na omo a Addo NDC monto ye ntwene. O hine mabba oba ni na anu ya be ye video ka say ye fremo kura mo mfa biem. Nurudin Abbas mu nyina. Na ye ne nwa na ekọ na eba o. Ene adwini future. Obetimi ko gina adokro ne nkyinam so to waba. Ade ba se o gyan nyame kwan na ode ato ho no. Se wo so ye sofo na wo beka no kura kire Ghana fo. Na nyame kwan todo no eda ho asofo esese muhu no kura wei na mo kan. Na wo de ba be ye, wo de be wada because wa ka se president Mahama ye wadamfo. Wo ye would be a one no country musam ni